Pasti kesadaran budi dari anti para kesunti. Dari salam para kesdatang putih rindu di aping tangiring. Raja Ratu Salinten merantos rengse akan nikah. Bagi anak king, simus bangus berkah kalian selama. Saja akan hebat saluk diterbang kebahagiaan. Orang papagola kebening keras pelan upacara bajinda. Pewarutan nyebab bismillahirrahmanirrahim. Upacara adat di kabinet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah. Kurang sadar menyebutkan ieu tiasa muncul Mamprok Tiongkok ketepang raraya sareng aku saparakan. Alhamdulillah nuri angki perentos sunti nuri selang perentos datang rengse pengantin melaksanakan akad nikah kalayan alhamdulillah mulus bagus berkah kalayan salam. Satu akan bermanfaat makalangan hayu urang muji heula perumahan suci urang muga perumahan kalaskan alam mandar urang sareng kenging barokah kenging ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dia doa api segala raja. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sabun arwah bongko kabungan pun payapun jelaka dan sabun tersana kabungan awat
Asal keluarga adong terus sawer. Aing mah. Sok kablakuk sangadis sing coba. Sing loba belakuk nak meni selana loba. Dikeplos-keplos mau dibayar. Sing nganaheun pokona mah belakuk akareun. Hihihihi. Coba buruhan ngablokkeun pernah sabaraha eta? Itu lagi kumaneh. Ngablokkeun teh asal loba aya sabaraha mah sawetik. Daripada lu kamu baru si aku. Sok kalinya atuh, sok. Sok kalinya. Sok. Hilang ada omna eta mah. Aduh. Siapa dia itu beradu? Ampun. Silaturahmi. Orang silaturahmi. Tempatkeun ambulans. Tuh lumayan. Acan cerita mandi tuh, semuanya turun aduh udah Sampai anu pasir, sampai istri anu beli, bapaknya, besan, ambuleng terhoyo.